Sangka mangingisda patayag daywa ka mga kopdan na rong naluwas matapos nga raya haygin bungguan rong ginasakyan nga baruto sa kalalawran nga sakop Itkapis ag probinsya Itmasbate. Ginkilala ron napatay nga si Ricky Peralta, 57 anyos, residente at Macau Norte, Kalibo, Aklan. Samtang rong daywa nga nakaluwas sa Musanday Gerald Retos, 39 anyos, ag Leo Arilas, parehong residente na sambit nga barangay. Sa interview at Radyo Bandera sa Survivor nga si Retos, ginpayag sini nga nagapamunit sanda nga tatlo itinali nga gimbungguan it kinaligar barko ro andang sakayan ag nagresulta it aksidente. Insigida nga naluwas si Retos ag Arilas it mga kaupod nga mangingisda apang wa na matabangan pa si Peralta ag dalayon nga nadula sa andang panulukan. Ginpahayag it pila mangingisda nga nagpasiga pa sanda it flashlight agod makuha ro atensyon it mga tripulante nga sakay sa barko apang wa sila makit-an ang natabo rong aksidente. Nagapareho sa makaroro investigasyon it Philippine Coast Guard Capiz sa pagtumon it barko nga nakabangga sa mga mangingisda. Balita regional lagi sa probinsya it Aklan. Ini si kabanderang Julito Valles Borda, nagabandera it matuod ng serbisyo publiko ag kalingawan sa Western Visayas. Radyo Bandera.